Poštovani prijatelji, dragi čivijaši, dragi gosti, potrudit ću se zaista da budem neverovatno kratak, što inače nije odlika političara. Svim Šapčanima čestitam čivijadu, našim gostima iz Beograda želim srećnu novu godinu, tamo je već postavljena novogodišnja rasveta, znate kako postoje 3 kalendara, kažu po kojima se ljudi upravljaju nešto više, Gregorijanski, Julijanski, imate onaj čuveni Milutina Milankovića i postoji takozvani beogradski, takozvani Mali Vesićev kalendar po kom je Nova godina počela pre 3 dana. Dakle, Beograđani, srećna vam Nova godina. Vrlo često pitali su me šta je funkcija neko ko je predsjednik organizacionog odbora. Ova funkcija u suštini je vrlo laka. Odgovarate u suštini za sve što se dešava, ali ne morate ništa da znate, niko vas ništa ne pita, to je nešto kao Ana Brnabić, recimo. Dakle, ponekad morate da se obratite i kažete poneku reč ili rečenicu. U suštini, ove godine ja ću završiti onako kako sam prošle godine započeo, a započeo sam rečima našeg najvećeg modernog satiričara i humoriste. Dakle, tišina tamo, dramska pauza, česte su vrlo, Šabac ne sme pasti. Šabac, kao što vidite, nije pao, čivijada traje 50 godina, vrlo često je bila zabranjena i u ovom momentu plašimo se samo jedne stvari, da nas ne pošalju u Ameriku da budemo perači prozora, pošto je to otprilike, kako ba reče predsjednik, a njemu valjda svi verujemo, najopasnije zanimanje na svetu. Hvala vam, molim vas da pozdravimo još uvek aktualnog predsjednika Čivijaške republike, Branislava Lečića.